Yabonga Ngonyama. Akayibingelela ke ngudlungudlu abnormal imonto enkulu ethola esinye imonto. Incwadi encane engafundi ke abafazi namadoda abantu bayifunda yabehlula. Umhluthulo wedlelo zabafokazana automatic umshini oyishintshayo ukhiye ovula bonke okhiye. Ngiyanibingelela nje emagumbeni amanomhlaba ngibingelela wonke umuntu osibukile manje. Nawe usaqala ukungenela ekhaya siyakwemukela nawe siyakwemukela. Esicela ukuthi ke kube ukuthi nawe ungenawo uqala uba nalo ekhaya kube ukuthi uyasubscribe uyathinta nebhele ukuthi uma sikhuluma nawe uyakhona ukuthi ubone ukuthi khona esikufakele sakuchazela nawe. Namhlanje sizokhuluma ngesigubhu samathuna akini noma ngesigubhu esiphakamiso emathuneni akini. Okuyinto esuke siyenza kale ukuthi isifana nesithwebulo samadlozi amathiwa uthobela amadlozi ukuthi akusebenzele wena. Lesigubhu siyasenza ke masisenzile kuba ukuthi senza kulawo malanga lawo mhlambe uyasifaka wena kunamalanga mhlawumbe aba isikhombisa usifake lapha sihleli phansi ngesikhathi usithatha futhi la kube ukuthi siyahlanjululwa kahle ngendlela yakhona bese uyasigayela ngoba abantu bakempela abadala ufuna ukuthi ubagayele ubemukele kahle endlini yakho la bazohlala khona. Usigayele utshwala baso lobo ubathele baphuzise bese ubatshela ubabikele ubacela ukuthi ufuna bakulekeleliphi wena yini okwenza empilweni. Mhlawumbe umuntu ongumelaphi uyabatshela ukuthi mina ngisebenza ngabantu ngisiza abantu ngenyanga ngelekelela ekhaya ukuthi abantu baphile abantu bangene esigodlweni. Mhlawumbe unento yenza kuba ukuthi uyabatshela ukuthi wena ufuna bakusizephi. Leyo nto isigubhu esikanjalo uma sisifake lapha isikhathi esiningi sisifaka kunento esibaphakela yona futhi lapha esifakayo okuyinyama ukuthi abaphakelwe yona badle yona. Ngesikhathi badla yona kufuna la bavume sifuna intuthwane ezisuka phansi from eboxini intuthwane zesidumbu zivuke phansi zize phezulu kule nyama sigqibe phakathi nalesigubhu. Uma lesigubhu silando sifuneka nale nyama nalezi intuthwane ezisuka kuyena straight phansi eboxini kube ukuthi siyayithatha nazo ziyahlanganiswa seyifaka lesigubhu lesi. Mawufika endlini soyabaphakela ngendlela yakhona kodwa vele amandla abo asekhona ngoba intuthwane zisuke vele zidla bona phansi zidle nomnikazi zihlala kuyena. So mase iphumile sithatha ngendlela yakhona seyifaka ngendlela yakhona esigubhini ziyaphila zenziwa ziyaphakama kuwena into zakho zivuleke ziye phambili. Uyibona impilo ukuthi bayangilekelela manje abakithi kuleyo uthi noma ethiwe emsamo ukhulumani ucelane kube ukuthi bayakuzwa ngoba vele uwenze lento wena ezokwenza ukuthi mabakuzwe into zakho mabayivule ngamandla ziye phambili ukuthi inhlahla mina nami ngiyifuna namhlanje ngiyabona inhlahla iyavuleka. Umuntu odwa isikhathi esiningi uyavikeleka nasebantwini masikwenzele leyo nto uyavikeleka naseyitheni kube ukuthi mawenzile kuyenzeka omunye umuntu mhlambe athi mina ekhaya nginjalo kodwa ngesikhathi wena ubona ukuthi ekhaya uzokhona ukuya nini siyakwenzela ukuthi awuthola indlela ke ukuthi uzofika ukukho inhlabathi yalawo mathuna ngasemakhanda uphinde ukuya segcekeni egcene ekhaya kini ukuya amakhona u4 nasesenta bese uza nayo sikwenzele isigubhu esokulekelela ukuthi sixhumana namadlozi akini aphile ngokusheshsha inhlahla yakho isheshiye phambili ibona ukuthi into zamanje ngiyayibona ziyavuleka ziyaphambili. Kanza kwethu ngithenga ukukhuluma kakhulu njengoba nibona la ekhaya seJimistini eDelmo kumuntu osekudeni nakulamadoda lawa singawalibali lawa izimbiza nawe uyithola imbiza uma ufuna uvusa umusi akulekelela imbiza isatholakala kakhulu abantu abaningi endaweni bayitholile nami usayidinga imbiza yenza okuhlukahlukene le ekwenza ukuthi ngathiwa abantwana obatholi nabathuna namalumbo okuhlukahlukene iyakulapha ngaphakathi. Nisale kahle bakho nisale kahle emagumbini namhlaba siyanithanda kakhulu sinithanda noma abaphesheya basibukayo nabangapha na Facebook page sikhona uma ufuna ukusilandela uthi Dr Ngonyama inyanga yesintu inamba zalekhaya nathola khona escreen lapha siyabonga nisale kahle.